hat khati kania hanse rong ningpan phokep chok der phita mi lang lapen towar palidam dilang ingna ma ingnar hem ki priya rong ara tuma phan MEC Pawan Kumar Rai humri damsi kerap ki pitekan KLTA pen KAAC Language Board Chairman Longsing Teronaphan Kachuru Kipi. Karbiang live prime time abir tang ton pen arju ikha Borjan constituency angkang HDP men tisorong habar kania hansia rong along kidu doning ko ra phora tum rong kachukim non an ningkan phokep pleng tanglo bonta halabang sorong rihingami kijuna lang lapen kachelenga towar non pu anta lidam delang isia rong kachukim lo pulotang te rong rup arlo kai keta klar chen lapen ajo pora hudlote theangdang kidu pensi rong alon kidu bonta kania hansia rong abangki bangsua ka theang nonpu anta kilidam abina la henlo kania hansia rong araratu kijun lapen kaching lualang sarkar pen kipipon ka wedara jok dong along marat mareng pensi dorapet mate chinglu rapet lapen junta jun rapet Bangso ahut kania hanse arong asar komol hanse kaninje pona tengke nili tumarong along transformer ka hino daga jok kiramtang ningkan hinira chiklojon truck an bangdolo rihing ami kache tholong lipusi ninje po rong asar lo nili ke habar ke aprang ko ke nang pilo sepen dak transformer heng no dak ko masi nili tum office long application tok si pidam iglo la lang li sar rong pi sang holong amang ki pidam bom lo nang lepo pulo nang pipo bumat nang pipedel ke api nili tum chidam lo ke nang pipo pulo nang pipedel lo nili tum chehlat bom lo ama phibang ke la transformer bang ke second hand transformer nang lo dun lok lo ijo ta ing thang thedel lo nili tum nang ka chi tholong le bang ke ning kan hini ra chiklon truck lo arai ma tho pene la arai ma nengkan hinira achi tim lo rong isi pen miri hinganam lak thom an lekai nang lilo la so teng pen rong isi ara tum chirung si kicheng ahut lak isira suri phokep lapen adun thua bang suri trokner kep lapen uthot suri trokebra isia tangka thon tang la so phita ani litwa phan meta nang pipe lapen tangka ke thon damahut nang kilo dunalo mate receipt nang pipe kusi risobasa robi hanse je ponto theda sinong ge idon pen 41000 le rok idon pen vet pen 41000 la ke thon nam tang kota intela jhak clear to mange kon sen nang le bom nante ang ton silo homan le cholo la rong isivet pen si abil isivet iti 25 house pen le 25 house pen si isivet abil la nang le abil mane kom chot do setame 10-15000 la son hai setame 41000 nililong ta 41000 lo lalilong ta 41 lo hola amen ke do rabbo amen dore setame 41000 la adon tin ta nang le la transformer ataho meter box ke do an nili tumarong along sarkar pen nang ki piaring isin na tabe rong pen kilometer isi so sa ka hello lata sapso li chirikan chot lasi kijun nang lokosi rat pen nang pachini do ring isi tabe lang roi ha pu
lang roi kai lui pik lang roi lang si junjo lang roi te kali pu inglong pe nang kang bo ban lang chi o si ni tu ki jun lo lang roi ateng le he khot khuti kang bo la so mang long se sa po pu khuri so se ki ju sa ko lang pon te chinglu ching thi ke lu jang lu ni tu ke la si rong ta kai ta klar ke de pe ki chok ta dak lo ja ta ya ra sarkar ban ne wang kon la ka kon khelu do kilometer si du lang ke sok dang lok si he sok am lo la si hor ke dang pole tek tek pan se ni li te lang cho sok lo ako inglong ta arleng ta pin ni ding pik lang inglong son ta le sivet apukhuri pensi kadung rong si papador lo dilai pen bijoy rongpi karbiang kedamtang arkoi ni hydroxy arni kang sampor hydroxy malom kheroni southern range kapardo langparjan tiswarong rong phararong lapen lakhaisi jengkha hawaralong ingnam ingnar rong luddam paksi pinanga na hemarit biri bithung sokpuru so inkro panahok ponlo bangso ahut biri bithung pendanglok hem kachuboche ahormu hortar angton pen panahok ponetlo bangso phutha karbiang autonomous council MEC Pawan Kumar Rai Arjulongsi kisung ke phara ra tumalong an palidamsi kerap pajirdam lapuson kisung apor ahut jasmet kangsama por ahut pe ri anta ingnar ka phalang no pe erjok pe kar om lapen tangka kerap pajirde kanglo bangso kerap ka pajirdam ahut ranger monsing tiso pendanglok ingnam rai kama sai khiatum chetong dun renti Heroni pen mohonteron Karbiang Long Live. Kedamtang Arkoi ni Pioneer Kebarni Karbi Language Teachers Association Matiti Hekpen KLTS Song Tiripia Maipu Dhan Singh Belapen Kongchunbang Bir Singh Teronatu Mahinpen Karbiang Long Autonomous Council Language Board Chairman Long Singh Teronaphan Kachoropon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Hinpen Kachatoidun Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Language Board Chairman Longsing Teronaphan Anparta Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Pen Lamklar Kapaklangpon Karbi Language Oputhak Mate Karbi Language Teachers Lapen Karbi Medium School along Athan Bang Kedoan Atuma Phan Prab Jinpen Kedoan Asai Kapachun Ponja Puthak Language Board Chairman Longsing Teron Amethang Asai Kedoan Chibi Kokpen Alangli Lamtar Karjudun Thegapot KLTA Central Committee Hinpen Alangli Jungjung Aphan Keru Kepajirpon Lapen kebangjiar ni prabjin pen Karbi local language kapachan ponjia kisung kedoan lapen KLTA asonglong akisung kedoan da pachun po pusi ning thepen towar cholang lo pusi Karbi Language Teachers Association Central Executive Committee pachathang chunbang Rajen Teron pen ning jepon Kedamtang arkoi nifai siarni koina doral along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen litum Karbi Anglong Autonomous Council kaching honnai Dr. Tuliram Ronghang sar kachutoidun sar Longsing Teron Language Board Chairman alangli lamklar kendun thek Karbi alam mate Karbi language ba phang dun pa along alangli lamklar kendun thek pot litum Karbi Language Teacher Association himpen abitung hen pustamen litum alangli phan kurwang thula pen churulo lapen ili jungjung KLTA Public Secretary ihan pen pusame kurwang thula pen kachuru pajiriglo jekebang ji arnia bang Karbi language kapa phrang thegi asai lapen Karbi language teacher lapen Karbi medium school lapen teacher aku pusame anghoi pusame thirklong pen kapachun ponjia phansi nilitum Karbi language Teacher Association abitung hinben pustame lang tuman choneng rilo Hamren pen Daniel Hi Karbi Anglong Live Karbi Anglong ang kang hawartin na longta arkoi ni phai pho arni lote rong rubalong kisukyun e lapen kisung ke boy ben chenglok akapre ka kisung pen chepajok jia phan rongker karkhli padupon Lason dak thaksi langpher constituency angkang kangthi langso inhi arong alongta rongker arkli detpen kedam tangar ko ni phai troxier ni rongker rongaje mate lun kanamalin kabaman pon
Bangso alun ka namali na long alohi man pen Langpher constituency MSC Ramsing Timong Karbiang Long Autonomous Council PWD Chairman Longki Be Abarim UPLA Klembang Binda Phangcho Rara Sai Klembang Kensing Rong Hang Pen Chenglok Pinang An Ket Hekiding Atum Chetong Don Bangso lun ka namalin Cheng Chaprang PWD Chairman Longki Be Ari Deng Pen Honjai Ingpu Bibonsi MSC Ramsing Timong Pen lun ka namalin Ingpu Ponlo Bangso Hood MSC Ramsing Timong Kaning Jepona Tengke Alangli Labangso Lun Kanamali Nalong Alohia Man Pen Nangkachetong Dun Longki Ning Ching Sang Piklo Nasa Alangli Hin Pen Kang Tilangso Ing Hiarong Along Kithir Tip Lun Kan Hong Jayapan Sikalak Ho Atangka Panom Pisi Peneng Aning Kanang Bong Patang Pon Pubusi Lamchak Chipi Tekang Pen Bangso Lun Kanamalin Mesen Pen Ing Pudunsi Lun Kanamalin Pangcheng Pono Volongko Majiben, Velson Terang, Karbiang Long Line. Det piangkang corona ke sabur puthot kangdang pon thubom pena jok Tamil Nadu along riarlo pinipen lockdown kapangdak. Bangso kapangdak pon lake hithia roitin bhomkurar nini ingkir pon klingpo. Tamil Nadu a sarkar pen kapangdak pon non head jong nangkile birta. Bangso birta lake kido ke thak isi kacheri nang je birta. Tamil Nadu along riarlo corona ke so ke bat pon thubom pena jok hithia roitin bhomkurar ni lockdown kang hapon klingja birta pini pangdak montanglo. Bangso long riarlo ghonta inkora pli angbong bangsuri kebra pharosir kebra troxi kebra pli amuluk aphai corona ke sabur choteran ponno bangso pena jok Tamil Nadu sarkar pen pini pangdak pondeto bhomkurar ni pen kapre karni aphan night curfew por ke hot pon nage ajo por phai ke penada por phai pho an bangso kapangdak pon lockdown kang hapon nalong kupi pia sonsi pajok pon poma bangso phuthak nanitum arjoi thak ATM Center se kilanganat pen kachirap doan asai anparta hormu kasalona bus lapen petrol pump hehui ingkir poni e lapu metro lapen public bus hehui kapacheleng abar sai thupon pe restaurant lapen kicho kijunakulat hotel aphan apor kapathik pon lake adapor phai troxi pen ajopor phai kepang bongan delivery abar sai hukum hipon Angsong Kangjar Road Ahem Anparta rail ticket ke thandam igja phan methang motor pen airport pen railway long an chelen kon long longri arlo gakhir kasalon Anparta birta alokiron he huever sai ing hapon pe bonta COVID-19 protocol aron pen chimun isita ar kanong be uthot kenang sora birta ar juitha det piangkang along corona ke sobur ke bat pon thubom pena job Tamil Nadu along rialong kini pen lockdown pangdak pontanglo Bangsa lockdown lake aroitin bhomkurar ni ingkir pon kling bubusi Tamil Nadu sarkar pentini pachetak ponno News X report Karbiang Long Live Bini prime tama birta kela ponsi kang toniklam